Bina budaya mengilah ngecung telun. iya Badojan Pak Lurah Ratno elos lakon gak rewel. ketemuran sekali no ketemuran sana lebih bisa dua kiman ketemuran sekali nanggung Asik. ya saya dua jong nak jong kemudian sekali bukan rampak kemarin jom jad no kemudian sekali kemudian Cana Hala asapan kan enak ya. Ayo ale-ale Taripun yaturaki tujuaki dek bapak mantan Negades Surakno juga selalu saya sambut juga Pak Lurah selaku pisan nih malah makin komandan pun dengar bisa kan jantan ke oleh ngejungin laster ngejung mereka temang Jeren belu malah makin pun dengar ngejungin laster ngejung mereka temang Malesanat komandan juga tereng sama komandan saya sambut komandan beluk karena malam mangken saya sambut Pak Lurah muntedung ampun tak mimpian olar bagi ketireng sama komandan jauh sama pun pada bodeng iring jauh komandan samain le tambah asa niat tah jak komandan dok sengejung boleh
Wadae para Pak Lurah. Rewon, sena pelabon, ring tuan serak nemo. Pre, mana pelabon, sabun berak lo beri rewon. Pangabora Patan gaul Pak Lurah Ngitong salah Sapora Naring Ngesoke Kara kalau cia oleh Mantan Pak Lurah Balawangke Pondok Tengara Lae Pocia Berselamat Laima Poter Ring madete amura Segede Pak Lurah ring saoho amurah hamba namen komak Pak Lurah Ratno pengkir jele sekering mare tolong ring bedusun sekering mare tolong keniat bantikas keluarga mulen bilen Pak Lurah kesoon jare mangken Selasa epon teka polong Pak Lurah teka polong emang Luar rapi bon, oh jadi bese makin tenan, oh jadi matang ngabari kan wah.
Soro rembes perempuan deje Mono sirena Mae bena Soro abes dan kaula apa surakno Mumpung ki bede Pak Nurabu Sriono Mon mare nanti kaben kula itina areng sepo Mon marena maetina anak-anak bedusun Kasihan di anak saya pernah itu mantannya Bapak Ibu Torebon sawir nih ngecung di tengah alas sawir kun ibeng selangkong Suruh jang-jang para onda Suruh gendeng Ebeng kiri jalan Suruh pasang nak kena bedusan Mak bangis donang nak kana Eta bengaban bule Pak Ong kuat Eta bengang Mak Pak Ong kuat Teman melok le dari Rajoka Teman melok dari Rajoka Olong nanti Ngeramira-na ale Mabula Serang olok nyawa mula Jadi ngaji Pak Lurah Suara naring segar Lamun antara bade lorong ekepa deti matena ekepa deti matena Lamun berak le Kula ketampa kerong-kerong Tak kira Depila kena Duta kira Depila kena Soro jang-jang Lamun sapena Soro jang
maksud bika mak lutut bayi keposang pak tinggi benar gedeng yang mbak tinggal pot bayi ale yang mbak tinggal pot bayi mak lopot bayi Terabulale geng apa cara Terabule geng apa cara Takok kita maka kokona Geng mae bungko nareng berdosa kolam finale geng tak potenda kancing geleng geng mae denang kancing geleng ring bedusin geng denang janjina geng tek mas tenang barang balem geng semajena ale
poter keng dete mora nyapan poter keng dete mora orang lepur aleni saare ngojani sergeng masa omora ngojani sergeng masa omora Mona basera andi tarnya Mona basera tika andi tarnya aleng-ilenga lepabuna Mona basera andi ana Bami semaratin robena Bami semaratin robena Mona ngaroncang ile Mona ngaroncang ile Bile cara Pak Lurah Keng rancak kopi Mulai pasang ngapasangin nane bila orang ngabacakit enae bacakiana santan tuya kala pasampan jagat ya tor gaulo ulo Tak tinggal wewe bina budaya curah betong panggonan suaran jangan lagi cari kayak Alagung Aliandi sekancan kapi bun kancaan kapi lah rebun jeren sebeluk kapi persatuan Arya Bapak Lurah mantan Lurah Ratno medeteng setretanan sepenakanan di penupak kapi beluk banyak king mepolong terutama kemantan laki bini sanyama Kotija kelaben Kelaben rajul lah muka-muka dadi juduben pastina mantir sampai kuaku jadi kengerletin dadi pelen nah mantir dadi judu sampai dibental patih cawak ring tua
Saabini mantir beni karena ratinah mun bini karena ratin keluarga embung lebih boleh ratin lo pakareng ro mana bini nih ya laki beni karena gendengah mun laki karena gendengah keluarga embung lebih boleh gendeng lo pakareng ro mana jadi muka karena Allah Taala ben karena akhlakah nah penting karena amin Allahumma amin mangker mutu tulin di toron di anak di kompoi panggi mulai di kompoi pah laki dulu nyonat dia kelopain penuh pak jeren dia deh ya jeren saya rabai benih anu nih gula guna no pun meletak ngore duduk semarna berdiri sama tinggi dan kau emang lagi le maju temang Arya Pak Lurah benih menumpak kemantan Ria Melolo Arya bini jeren mantan jeren melolo ki kemantan lagi bini lober je malam nih ser kemantan sapolong ada iya nih ser ayo karena kemerti kemantan iya nja los lober kol berpancan Pak Lurah temang telun tak rewel anyar le Kadambora bres palota ngalak bila mana benangan pangabora Pak Lurah teneka oleh sate jotareta teneka oleh malam angket temang-temangan telko bila semang keremangnya ngalak benang ake ngamang ngalak tolbu nikah bule Pak Lurah sekeluarga pun mang temangan setemang sareng kaule kemantan benyan sebelu ngalak benang sampai tujuh di todina mawara kopi saiti mangani kanak-kanak kemantan belu ya toren di majadina pasnya terkapi todin legeng amar se kopi pelotan keng tengah alas di majerin komantannya besaki pon keluar kapi kemantan robena mulai siang sampai malam pun tak melas Palo tanah badai alas mana paria lengala pancilan malam angke kau mantan sekojak tak kira melas lamun sama kenale ani go ibano bajiri saebenang mak rontoronan bola kuning le kebelet tale
Mayu temang kalak lautan malekene tangale gebere kare merasa tepule jangan pelotan saeran cakeng pantilen padi asa aku keng niat anakku mantan jareng saya topa Arya bener jerena hati saeranca ngala apati bungkana patile bedese potong saeto pa ani kocerena jaati saking mun bengkona jadi cora betong mon pakonate kene kagebei lontong nok jeung kepot keng nong o para men bengkona cana kake cora betong salah belopo tak langkung nyon sepora to jengke pot kenge atas para bola konik kereta lena pencung salah berlopot dan kau lenyon sepora bola ekanik anika ke karena kencung nape jeung arage ngamak nape rami lamun jeung arage ngatala sebau kejeng nape ni ada bakade surak no nape beni mon andi ni arke ngatore pas ngala aja Toribon mon sampean adik niat Pak Lurah ngiring mentut ajem mon bede aja oh bodoh buru padung kok engkih karena nih gigi bede saya jelas ki Pak Langkong badan gula benih keng ajual komak keng segengseh benih keng olen niat keng olen ajual beseh sehingga nikah jadi dek ka tantretan gula kan penakan nih lagi gula bon tak di otang ngocak bon tak di niat gula tenggana keng kunjoman nang bedusen ber nikah bon sampur bon mulai berde petenggi bedusan berek nikah bentahun nikah akar jeh bentahun jadi pada nih nggak semakin nikah di materi kelar boleh kan nikah bentar utama enggak keluarga saya kebe selamatan di materi abadiyah senikah materi bentuk genten senikah bent orangnya materi beresen aja ngomor sedikit sekarang konggule tak pada lajeng lebar tanda tak kok kelero seporan
Jadi pi pangeran nih kayak terang nih kepon sampun pun. Saya kasa. Enten pola pas judu ke kanje panjenengan saya senang ke ajarna Cak Adi ini kan berdiri gula pun. Mode tak kira larang. Kor gula pada mana aneka parengin benih sangu benih le. Rawon nang kelaka karo. Saya kasa. Pejambi kasa pun dari peambu. Sekelangkong. Ngidi. Tak larang dan banggi. Jika Pak Enggi tandi niat polendung kadung aslametan nyelamatin kementan lagi bini akhirnya kan penakan anak sekalian numpak jerin keng malar manter bunyan Pak Enggi sehingga selamatan nyertiah manter cepet gentena oleh gente sehalal seride ben sebarokah tore Pak Enggi ben Bu Enggi ketua Pak Panglo bertajek marina kita gede kita kok mulai bila beda kedigen jadi ya mari omong buat tepat kan laras ya hanya dia le lata katiking terima sepote ngalak pinang setong buah tak katik den kau le derma boleh dan kau lenimang semakin ambu Pak Lurah toreh kita Pak Panglo berem pada Pak Lurah tak bisa aja sesepo bedeh cek enggak bersepo cek bedeh sing udah bersepo kade toreh pon marin taje pon ki yo pas yo ajem di bula polen engki sejen bunggi pipanggi senaje anu nih kata Pak Panglober nih kah ki pagi taje mande panggi nah anu lah nih kah panggi ben bunggi nah beda bulu sing ngojo lah anu sing saat anu panggi mon ajem tenang Pak beda mesen gila pesen bini bule seroge bemoleh biar ke pader mon jan bulet aja ki jadi 13 juta kontan pon kan Sri Kabin ini ke Pak Lurah beda mode aning 13 juta tadi kita ini pokoknya sepenting benteng beda macan beda mano beda torok kilir tentek dat telontat berang giring ngarek tek bed jelem beda gula jering ni adalah kok malam bulan berkol berapa malam malam lo berkol 2 ni kapon alhamdulillah kol 11 ki berdekaraan malam jeng adalah kok tenang cek betir ki pomon sopo laku yang le bulu daerah Senduro niki tangkeun selekor seistirah ada Pak Lurah ki terusan sampai itu sepenting lakon tek dat lontat pada bede ki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, sebedek bebentar Pak Bapak Lurah Ratno, sedalam maupun seluar, sejauh maupun semak dan gula bekelen ki, ya toren saksenin. Pak Lurah nikah akarjeh nangke jeren, anak saya 2, saya pekabin tojuk wadi nikah beninas panasan, king la adet orang Jawa pon, ring Madura, kapi pon, pancen tojuk wadi, tapi mun se mampu cawajan, tapi insyaallah mampu kapi karena orang cawajak gelek melakukan anak terus senengah, alhamdulillah, seneng insyaallah, mun an seneng ku aku sesepo, seneng dia, amin. Ya, jadi cawajak gelek, keng karena niat boleh terus mapolong seretanan, terus menompak anak sekenian penumpak jeren ben kan pernah kena sampai jeren beluk bersedari jebun benong togel bedenong gendiman jeren deh jong sepenting leila polong kapi kerukunan ya lek tosan di jebun wah kelek roben beri kak sarto sekancan kapi seretan kapi karena untuk kang jeren kudu rukun Pak karena mun butuh jeren gum baca orang menang ke jeren banyak tangki pon Jokop tak cinta boleh saya numpak jeren den kau leh mantir deti jer nak kanak se soleha penter sekolah nah penter ngaji nah mantir bekti ya seterusah aku nah bagi nusa dan bangsa
juken si akabin mantir dadi juduh si apa mamada marah mare gong mak sama wa iya moga-moga karena risi pepolong setretanan kudu berek timur kudu negu adede tampar si tepuh artinya tampar tepuh terus tak pege dari mahmun si di timur najek si di berek toro aki akhirnya tak pege mun si berek najek si di timur toro aki akhirnya tak pege mun pah pada najek akhirnya kan pege jadi insyaallah kendurin salah saja insyaallah orang sak keluarga sampai seterusnya amin Allah amin ki saporna benih pula anu nih kin kun mencandeng tua pajen ongguan niki pon cokop ketopak bang bertajuk ajem jocol cokocok nah ya cong ke bagi cong are berupa taruh lah cong kok long molong cong kita kena cong kita kena karena engki biasa betul diri ibu bulan jak sobung cang jalan pon makin mun bilen wang cang jalan punten bulan sobung cang jalan nah male barokah ya cong ke bagi beden nikah mun kun en lain sobung mun kun o beng main ke kanca bula mun ajem ni ke beden nah enak kacong bina ben budaya ontong sari ontong selamat ben setretanan kepi belu kakek beri kirang datang lakoh jila bona ke Pak Lurah sekeluarga kepi poi kompoin anak jadi Pak Jeren le mulai pukul telok ya sampai pukul setengah 11 cukup kacong ayo oleh kacong keluar karena ya man sagen iki bedetis artis sepo lempo wah engki tapi saya kemantan sobung Pak kita tuh pakai lengdeng ki pagune lengdeng tapi kemantan enggak sobung pon engki Pak keluar on lawan tangki ayo beri perot nak pelok nak halo jong Poriana Pak Lurah Ponalaraha Poriana Ponalahara Koranceng kepelente ma Mun pesera sekelara sekelara selanceng ai kemimpe Pak Lurah Ratno selambuna ekaraton selang nyilehem ekater ring beduse de ambuna Pak Lurah sengaton Pak Busiri de ambuna dikasih ngaton siang ben malam ben bule pikir ring dina ole Temartera keng soro poter Temartera soro poter tak kira le teti matena ole ola cara sera ngoceh nisar cara sera ngoceh nisar le tak kira teti lakena lain
pengarana Mule bejengale pengarana mule bejengah sampula mak kain lama kain Gempeng sani gempe poria gempeng sani gempe poria eto tua gempe penanga kaluara nyon pamit Pak Lurah Surakno pun kaluara esok ona sakanjaan den kaule panare mana reng sopo mon nyarwa Monyaruan dalam peti sedek temur ka bolongan ada suara mata ada tak karena dikabak tinggi reng gendeng juduban paste tak karena tika juduban paste saomora tika apolongan ampun jongkok kending maturele ampun jongkok kending mature salah luput saborana erokat Pak Lurah gelek kering ngocah erokat polan oh menerokat petak luar ada dah anu karo keseh sampir
Ontong bulu enggak bulu kata bajan keluar mun jene rokat karena kemarin pas baru tis artis jadi rokat kade bulu pon anu pon gele siang kan pancen gereng hormat para tamu jadi rokat malam mun beda pada sobung jadi lanjut artis masuk tergantung Pak Lurah pada erok Oke nganda emang ngarak jengkeng Dunta lima kace perale kalare na ikat kata eka ima pak tinggi mona sampera mona mare na ero hakata ambu selun tako tarokat dan pak tinggi arokat oh kilong mapolong oh kita siap biasan bedesen centong keseh kimun Oke, hadirin saudara-saudara tercinta, saya ucapkan terima kasih karena Anda masih senantiasa bersama kami hiburan tradisional kesenian kuda kecak bina budaya dan juga Anda pada kesempatan malam hari ini masih bersama Sita Multimedia Video Shooting Production juga ada Armada Audio artisnya gagal lagi tenang artis tenang tolos rokat kajeper bre mengkang cocok mun kopi nae tengah tepung sampai ramapan hari regena sangang polo ebu larang Pak Lurah le Pak Lurah keluarga cakang kerja karena laki binin alako cakang akar kardu kelajeh segini cakang selake cakang moga-moga nak torno cakang kia ayo langsung cok Hei tahu sanging ser tahu sana tak rapat si ane rokat kok man pas artis lah tahu sanging ser lah ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Pak Bululu salam nandaki cek mun kula orang Islam jare mangkenten kula kentrongan jawan Bapak Lurah Suratno kula kentrong on laonan akentrong king bule akentrong Bule akentrong ngabule ki kalaon laon akentrong bule nika akentrong king aro kata anak jebing ben kacong sopaje tetina kana sepenter tenah malah ramanter ben tetina kana sesole ben soleha odi etunya yala lindungi Gusti Allah Ta'ala kelabuan norot keperintah orang tua Bapak Lurah Bu Lurah selamatan nyelamatin anak komantan yare selasepon Pak Lurah ampun ketorotan alhamdulillah
mele terong maetaleen meresakina ngala cemong ayak kentrong ben bule pun lain king saakina niada apa surakno Marasakina kengala ajamo monapa ria kempengamawan ngasaki niata Pak Lurah Suratno ngiring niato rentan lagi bini pas tuli keluar. Arokat mangkin arokat dah maju arokat Parlona mantan Lurah Suratno sekeluarga Ibu ben bulan terpada selamatan segebe selamatan yari mangkin manter lekasah kentena amin rokat ya ngala aki jentong anak penakan serokat makle tina kanak se ontong jentong ria kangku imun nyintong nase nyintong nase berdiri plastik nase iya nase rata-rata jelas jentong nikah kangku imun nyintong nase karena anak se selametin se kabin makle nurut ke perintah na orang tua kelaben kasih laki terus erokat ngalaki sendu nak kana kemantan se belu selametin erokat makle tina kana senur ben se tunduk sendu ria kangkui lo celon gua ben cukup insyaallah anak-anak menerokat ala kok saya larang perintah saya larang agama bisa tako terus ngalaki copik sekeluarga Pak Lurah kapila kayak ini tua sampai sengode odik dalam dunia ben Allah manter epa abid copik ria eka kebay dari tanah geng nampu yober sekeluarga Pak Lurah satu wasang ngode paring ujian ben Gusti Allah moga-moga paringin saya sabar erokat boleh terus ngalaki cekocek malar manter Pak Lurah ke perintah Gusti Allah ada budi tambah mantep cekocek ria eka kebay dari kacu nyior Epo cedek budi Pak Lurah madapan loh manter lanjak omor odi makmur kelepon cedot kulen mira kentrong etotop bolan man banyak sagen tiang ayo rokat yare mangken tepak yare Selasa pon malam Rebu Begi tanggal 14 omgena 15 Selasa pon Selasa telok pon petok sepolo lakon gunung moga-moga dunyan Pak Lurah ada budi mantir tambah engah gunung Rebu Begi Rebu petok bagi empat bi petok 11 lakon pakseh bersengocak lakon manuk 10 bi 11 jumlah selekor tanggal 14 15 sangat lekor bi bagi agung sangat lekor bi berapa guru bi sampai teluan selekor bi sangat lekor si bidek tak iya
sangat lekor. Iya, Sebidak. sebidak. Iya lah sebidak. Ya moga-moga sobung alangan. Karena agama Islam. Ben Allah moga-moga karena Islam rukun Islam berdelema. Nomor sitong bagi kok biasa. Nomor setong. Nomor sitong insyaallah elakonin ben nak potona Pak Lurah sehedet. Amin amin. Nomor 2 juga elakonin Kenapa nak potona? Sekeluarga Bapak Lurah. asholat Amin asolat. karena tiang agama asholat. Asolat. Nomor 3 Cekat. jagat. Nomor 4 Pasah. pasah. Nomor 5 Haji. malar mantir elakonin kapi. Amin. Nomor sitong ben Allah mantir ibadatian sekeluarga Pak Lurah ringnya apal erokat malar mantir betina kanak saya bener. Karena mau lihat timnos saya bener. Badai gumma bain pon selamat Pak. Badai di sendiri selamat itu senoreng selamat jadi bener. Baraki ke bereng tak bunter masaki. Bereng masaki ni Pak. Ni tepan cekak toronan juga cekak. Mun bereng bunter guni dan temulo sekak mun toronan kada glundur. Jadi manter jadi nak kanak se bener. Sebener amin. Nomor 2 Nomor 2. malar manter jadi nak kanak se sabar. Amin. Mantan lagi bini semak jeren kan lemak pokok lemak kayak teguk kapi insyaallah selamat. Mun ben Allah wahyu ni ketoron Pak Ibar ngati sabar insyaallah selamat. Tak gelek selake tepan beli sebini nyaberin sebini beli selake nyaberin. Jadi malar manter mun di el sabar pun bade manusia insyaallah selamat dunia akhirat. Jadi bener ben sabar mun dipade kandi insyaallah saya Pak. Saya nomor 3 manter ben Allah paringin nak kanak saya jujur. Amin. Mun le jujur saya tak seneng reng jujur. Reng tua lagi bini dia reng jujur bade gumma bain insyaallah selamat. Selamat. Saya nomor 4 ben Allah manter paringin wahyu toron kena kanak poton Pak Lurah paringin nak kanak saya gelem nerema. Ikut lagi nerema Pak paringin nisikke sekoni alhamdulillah paringin banyak tambah alhamdulillah. Ini Pak nih Kak manter saya gelem nerema. Paringin ujian nerema paringin apa terima karena Gusti Allah mungkin endi cita-cita karena karbang nosa ben kar Gusti Allah mungkin bagusan karpak Gusti Allah pokok sendang sabar nerema tapi insyaallah selamat nerema. Nomor 5 manter kebanyak asokor kesebesa insyaallah sokoren pun napa se kandi insyaallah bisa sekan Pak. Jadi mun nek sokoren kapiri kesebesa asokor. Lemak dekan-dekan tunjuk manis menonggul tuting jempol. Montro tadi sedebak tak muncul. Nyaman dekan-dekan dia sampai dek ngotekan mun beni non diri malar manter nak poton Pak Lurah tak gelek dekan-dekan pun baca diri dia sampai dek ngotekan. Amin. Tunjuk manis dia ndek ke manis noreng dia gempang nororen petena insyaallah selamat. Penunggul itu kita kian Pak. Jadi jak gul monggul di napa bain jak buang sombong ini Pak tiken adab asor bain. Nah ini Kak nomor 3. Nomor 4 tonjuk tuting toreh tuting jalan sebener bain jak tutingan jalan sesalah madek sengin pada tangga madek sengin keluarga tangki. Lah ini kemana lakukan tapi insyaallah jadi orang yang bagus bagus kamu Gusti Allah insyaallah bagus kamu nosan amin Allahumma amin. Cukup tak nanti tak boleh popo danyang gudanyang lanang waton sepunim wetan kulon lor kidul batu papat limo dinggoni Bapak Lurah Ratno moga-moga ora ono alangan mulai saiki sampai sak terus teko batu ayo makan dong.